Masigi topic asina class 11 amadi class 12 ki portion ni ko asida topic ki maming na ozonolysis of alkene. Topic maming na ozonolysis of alkene. Ozonolysis of alkene. Sigi ozonolysis of alkene haiba topic se class 11 gi oina di chemical reaction of alkene ha yaugani aduga class 12 tadi preparation of aldehyde natragna ketone from alkene ha tongan ma topic ta nainarakani. On the first sigi ozonolysis hai sikeno ozonolysis araga di ozonolysis of alkene means alkene da nangi ozone add tobu ko adubu kai kauni ko ozonolysis of alkene. Suppose example larosi ko any alkene nama larosi CH3 CH2 si mamin kai kauni propene ko propene si ozonolysis tawre on the first nan tawdu she ozone ga react tawrani first ozone ga react tawre ko ozone ga react tawu matamda nang ozonite haiba ma form tawgane ba ko ozonite chi kamaina form tawgani haiba matamda sigi CH3 sum ibiro then sigi C yare ko then sida H ama lairani aduga sigi double bond si break tawrani aduga oxygen ahum si sida add tawshindoini oxygen ama add tawre then sida ani shure ko then siga ahum sumaina oxygen ahum add tawshindoijo oxygen ahum add tawshindoyo then siga kanaga zinc dust ka combine tawrani zinc dust means Zn plus H2O siga react tawdoini adugi matamda sigi bond break tawdoini sigi bond break tawrani si bond break tawrani aduga sigi zinc siga oxygen siga combine tawraga zinc oxide oina byproduct form tawgado sidagi zinc oxide se byproduct oina form tawrani kana form tawraudi nangi product to sida product ama laire yare ko atopa amana sigi production ni ona nangi product kana warani CH3 CHO haiba maga plus sida CH2O haiba maga sigi CH3 CHO sidi kana tare sidi acetaldehyde adubo sigi CH2O hai sidi sumaini iba taragadi maming khangba ngamaroi ko aduna sumaino in iro sigi mahuta HCHO hai on ibio H ani shure ko H ani carbon ama oxygen ama that means si kana warane si word formaldehyde ni hai banga mane identify to hungamne formaldehyde ere ko adubo nangi exam dadi nang sumaina detail la pira oi kamaina pira kane ba matamda exam dadi bond line notation oi bi ai aduga pura full oina alkene oi bi ai sumaina pira kane samsamida CH3 CH double bond CH2 aduga arrow mathak sida number 1 ozone irani number 2 zinc plus water hai rakane aduga nangi product to hankane sumaina ona sida koidagi laiba short trick se chi khange haragadi sumai yengo ko samsamida short trick yenge haragadi nang first nang sigi bond break tawro sigi double bond break tawre kalo sumaina aduga double bond gi side animakta oxygen add tawu ko sida sigi side sida oxygen ama add tawsilo sigi side sida na oxygen ama add tawsilo adi kana form tawre sidi yengo siga side mana sima kaisi amana sima kaisi ni kana form tawni CH3 CHO plus kana form tawni CH2O sidi enga side C sumayo in ibio sumaina atopa example am yengsi ko any alkene ama larose topa example da CH3 CH2 then sida CH3 si alkene kana kauni maming kai kauni 1
numbering kaida honi som de honi ko 1 2 3 hai ge bro 1 1 2 3 hai ro odi kai ko ni si ge alkene chi maming 2 methyl carbon ke agi wat no ohum gi odi prop carbon carbon mo te double bond le me na ene ona 2 methyl propene ko rani si the ozonolysis tore ere ko number 1 the ozone ga treat tore number 2 the zinc plus water ga the product ai nga sai to shortcut khang ya ga di first nang si gi bond je break to biro aduga nakan ani makta oxygen add to si the oxygen ama si the oxygen ama si gi shortcut che exam de iba ya de ko odi kana form to ni si gi ch3 ne o ne ch3 ga then si gi ch3 si ga kana form to ni ch3 then co ch3 means acetone ama form to ni plus kananga form to ni ch2o that is sitting aside in ido 8CHO means formaldehyde ka form to ni chandre ko sida win is lagi formaldehyde main form to ni to for example am yeng CH3 sigi alkene chine hairo yare ko sida ozonolysis to utaraga di nangon the product hangame number 1 ozone number 2 zinc plus H2O odi inga side sida sigi bond che break toro side animal to oxygen add to biro plus oxygen somna se plus oxygen odi nangi product se kana form to ni sida CH3 CHO ama form to re then CH3 CO CH3 ama form to ne this CH3 CHO means acetaldehyde atopa product amana CH3 CO CH3 means acetone form to ne are ko samana ba to example am yeng chiki cyclic compound chida ozonolysis tore hakalo number 1 ozone ga tore number 2 zinc plus H2O di kana form to ni nang sa domaina sigi bond si break toro aduga sigi carbon je oxygen amam join to silo yanare ko the product kana form to ni CHO domaina form to ne yanare ko sina ozonolysis ki khwaidagi samba trick ni atopa amadana suppose no wanda always time reactant piraga product form to waidana hangane ba leite ko sometimes kamai hang pasai nangi product si pireba aduga reactant hangba ko suppose sumaina question da hang hai a haiba alkene ama lei ko a si alkene ni ozonolysis to re ko sigi alkene je ozonolysis tore number 1 the ozone tore number 2 the zinc plus water ga aduga anda 2 units of CH3 CO CH3 she form to means 2 units of acetone form to ba non hangi sina e haiba alkene ji kana no hangba yare ko si solve to ge haraga di nang yengo nang asai gi ozonolysis to matamda nangi reactant du da oxygen side reactant du da double bond side animakta oxygen add tawraga product igi baneba hojikti product tagi reactant olo haramina nang sa add tawgiba oxygen du remove to darka weba awna combine tawrani sigi e si puto ki haraga de nangi product si biro product si kana le CH3 CO
CH3 ni atopa amana 2 units ni hamina sumaina leidoini yanare ko then ngasai nang remove togiba 8 togiba oxygen du remove to si oxygen ani remove to thokro aduga lemoriba carbon ani do join tawsilo adi kana pirani yongko sigi CH3 layer then carbon layer si the CH3 layer carbon ani do double bond join to sumaina to iba taraga de nangi ngasai e heba alkene sigi alkene si oigane yare ko atope example among yengji nangonda e heba alkene ama layer ozonolysis tawre number 1 the ozone ga treat tawre number 2 the zinc plus water ga treat tawre aduga twice HCHO 2 units of formaldehyde form tawe aduga nangon hangisina e haba alkene ji kanano hangko audi sidi yengo nangi ngasai gi 8 tawsingiba oxygen da mo lokthok to ni ko audi sigi formaldehyde ai sumai rage structure hoina plus oxygen double bond sumai re yare ko audi ngasai 8 to gi oxygen sigi oxygen ni remove tawre aduga carbon ani se join tawsilo double bond gi through the the H double bond C kanatani CH2 double bond CH2 means ethene darani sumaina tawado yare ko last example amaga yengame si suppose no alkene ama leire si ozonolysis tawre ko ozonolysis to matamda zinc plus water ozonolysis to matamda acetone CH3CO CH3 haibamaga acetaldehyde CH3COH haibamaga form toyo nangon hangisina nang e haiba alkene kanano hongbo yare ko odi sisu swap torong sai do minus CH3CO CH3 acetone sumai ye ko plus acetaldehyde to nai sumai ye ge yanare ko then sai do minus si oxygen ani si remove tawro aduga carbon do double bond join tawsilo sorry today ko CH3 then CH3 double bond C sida H then sida CH3 nangi alkene E de si tarane sumaina sina kwai de live trick ni ko ozonolysis ki